Ага, koyuyor. Макро так возьмет? Или ближе надо? Или у тебя наезда хватает? Приятно на самом деле. А тут ты да камерамен. Близко подойдешь, думаешь ли, фокус заодно сразу даль можно взять. Березу и вот даль вот так вот. Dalga Stein. Да. Тут лучше, да, который. Впереди вот так мешается, наверное. Так вот.
Да снимай, ну быстрее доедем, хоть отдохнуть. Баймака. Вот отсюда начали. Могу тебе вот так передний план организовать. Нормально? Немножко вжать. Так вот гора Айсвак тоже точно такой же горит. Весь красный. Блин, война, короче. Куда-то возили. Яма такая. Керамики 9, 50 гривен. Правильно. Они платят раньше. Первыми когда-то. Она я хожу по открытому. Я сразу. Басты. Қаһарман Алтай. Хайдар ты. Специально плохо осталось. Вот эти шарики, которые огромные возле речки были, да? Вот такие были. Хоть нормально природа есть. Разная. Горный ручей, что ли, внизу есть? Как будто журчит что-то. Kuna ndara khafanda wayna. Sasa shakto wayna. Şu tavlar, şu kort tavlardan neme isim gitel ogene. Şu neydi? Buna etmek eskar hele. Полулук, получеснок. Kana başa? Siz de başa? Etmek iyi, etmek iyi. Самый тяжелый
Видишь ли? Она берет. Нашиндағы рисунок-то хочется меня, понимаешь, поймать. Присескенен, и торгаем шарик. Как это вот игра получается. Просто статика внутреннее временно лишь. Внутреннее движение. Или хочешь понять, или хочешь постичь, или хочешь играть. Окей. Такая сестра. Араб бьёт плителери. Her bir Hani işte hayır bu gitti. etine kehet eder. Henüz yok mu şurada ветровка? Ветровка играет, или спортивно играет? Пожалуйста, пойдем такому главу стигера. Так у нас стигера ветровка дает? Eder. Кебек кебек играет. Отойдите. Отойдите. Ya aşağıda. Yara buldu. Ветровка öğretmek gerek bunlar. Sana şunu. Sana olama. Tip 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 tip. Nime ki vermez verebilelim? Tip 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 tip. Eğitim gitsin. Tip 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 tip. Tipi 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 tipi. Tip 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 tip. Tip tip tip. Ay buydaydı. Koydan aldık. İyi buldu. İyi mi? Bire koydan bire mi harayı şekilde. İşte bir taraf kımı. İyi buldu. Bir tane. Каждым днем приходит писать толпа, бабушек, разноцветных. Девушек даже иногда. Вот это власть, смотри, вот эта зелень по обеим сторонам дорог. Вот это подчеркни, что улица такая ухоженная. Это не специально, ведь они всегда так.
iskamika qarab o'tirib turadi. Va o'tirib turadi. Aynan. Два года назад приезжали. Qanaqa bo'lgan? Birinchi Ana qo'shatdim da qo'ydim mana o'shunga qo'shatib turib bo'lar turmaymi? Ya, notay. Ana qilishini. Bu qilishcha bilan nega yana qarav? Kırkamalı. Avrup ayaklı üstüne yatar o ya. Bir taşı bile kuvvetli devamında gittim. Bunu kaldır bir tane. Aynen. O gerekli ya. O başına kaldır kaldır koyuyor. Av da kırık. Gidiyoruz. Aydagi, to'p. Biz yo'q, bizga qaramaymiz, kamera qaramaymiz. Ana, bol. Yigit qizlar yugurib. Ya bu yakka değil. Bu yakka değil. Yo'q, bunday qo'yib chiqib ketadi. Kemen tutam mı? Çiftke var abi. He. Çiftke hakmarga var abi. Bu yakka. Bu yakka. Başka. Iskandar mı? Salah git. Taş. Avga gerek. Ana tümde tulup duruyor. Ana şurada karmaklar. Ana tal araya. Onda yakışıklı. Ana kızında var o kankırtmak. Sonra da talın artma. Ana.
Hadi ana talın arayağına var ana eli. Anta tunuk buna. Bir urtanan utende gitem onda. Tut, kırmıklığı diyekte. Biz hadi çilebi kıla. Ufalar iyi. Biz bularız bir şey tehege. İyi, menarak filgesem İngilizce balık aşağıdan başlarına Allah'a şükür. Benim Muhammed Galim diyem, anda tuğarımız var, onu yıkıldı. Muhammed Galim nimeli akardalayındı. Bunda gılmettin tigana var. Belekeyleri. İyi. Selamete gideyim mi yine ningehine? Yaran. Erkan'a belki Şibana barganda ayti verak, ne şekilde yatar bir tata. Her bir hemen alıp bırak. Рина, вот эти гуси, видишь, да? На берегу, вон том. Когда изделие хорошее, смотри. А тут дебри. На этом берегу. Только мотор, ага. Kılıçlar sonunda barıga. Ana nime belki diz kurtları var ya ana şu kadar kılı o. Bayağı dur sivirtken de kaptırıp taşta mı ne onda?
olmuyor. Sana tuttayım. Koyuyorum be. Kırma. Bak şöyle akıp git. Tegi avuzu kalesi mayta tegi derak mı? Tegende. Bunu halıp gittim bitindi mi? Yırta sok karayı bulun. Şuraya balık var. Kovumuz yere. Yarın. Tegende tügün geldi de halamış. İşte hala hakımda. İşte hala hakımda. Halam tegende. Oral sıra. Bunu almayın. Не, опять я жжу, блядь. Tabii fakilerim mi de? Fakilerim yanında. Nasıl tıpıymış? İpik yemek yerim benim bana. Yok şu. Vurmamış bir ipik yerim benim. Vur. Все успел? Все. Как интересно. Это тоже какой-то символика должна быть. Надо художественное решение. Художественное решение. İşini bile kadar bana işini kazaktan ödeyip yol almadan, yumakıza bitirip almadan, işini kalmadan. Onu bile tutuyorum. Tabaran da kemi kâr. Nemaga epas bu insan. İyi. Selam kâr başı. Yohun balay vaslanım. Ne ana bir türlü kalegi almışlar onu hazır bugün bayana Yunus'ta Riner. İyi. kitaplar vardı bütün bende. İyi. Oynayım tırığı. О, пошел, поймаем. Пусть плывет. Плывет да лучше. Плывет, конечно. Чего он задом повернул? Пусть плывет. Yere toparım. Alıp gidecek. Ana yere gidecek. Anda av var mı? Her şunu karayım da. Yere. Gideyim mi? İyi gidecek. Ben yok. Karay yayla gidecek. Ana nimele. Dalga. Ira. Evet, молодец, evet. Keyif hayat hediyor, evet. Karayı ödüne öğreniyor. Tavuklar hediyor. Civarında isenden kaytar kita. Sen de hatlam bir kita taraf. Hindi ol bir namaz hamak yol ödüne işley. Şunay. Общение с природой. Хакмар dedi ki, hакмар. Күп минеген кыпкырау. Камына o tereklerde bir yol öter alıp gitmedi kırdan. Erinler. Свалярки. Mana o tereklerde. Ну, ситкара кита. Валерий, это я не тебе, я тополям. Baba hadi bir buruldu tağım. Ulan da tağım dedi halam değil mi, alam değil mi? Ala evet, karay. Ne yerde te можешь снимать değil?
Esenlik'e var ülgür alamaz mı? Koyaş bırak urdele o. Gittik bitinde ondan. Nasıl kandırıp bulmaymalı. Ol yayı kayda bulup kırayken. Bilmeyin ol uvaklar. Ot buldu. Ha? Taş taplayayım. Aha. Keme sıkmayı durun diyelim. Kim? Gelin. Kim sıkma hindi neymiş etti kolaydı Kemal. Tay, antiga kabar kat ya. Kolay mı? Şoför первый классы завтра утром. Ana tağlı tüşürü var gerek. Bıyık falan şey mi? Atlayıverin. Şöyle itiriyoruz kasanı. Başına giyip iri kaynıyor. Kaynıyor evet. Yağmur yağar, yere koyan, alıştıracak kimlerim bay. Niye Haydi. Gel. Kamera yok. Öyle böyle. Bizge qaramay gana. Esik başla ötüp giteyim. Buldu. Раз до этого Nilemey bit. Tavuş sıkmayın. Tavuş şulaydır indi o. Kızarıp kıyaşı kalık kanı sakıtaya havasıtı maturlanay. Hızzı uyalap yaşayıragana وكت القنالana. Anı bilgen de be. Yedikram uğuval neydi. hukka 100 gram hukkana da bir kente. Tanga tayı sulapanı kalakaya sulapanı tangadana kızıgıy sulapanula tangadana kızıgıy minenge haganav bilegeyt Sulapahanula tangadana kızıgıy minenge haganav bilegey. Rahmet. Fazla gay. Yarata haqda benim qoynim yerlagana. Onun yırlaganına men yaratam gana tugul hoklanam. Yaş sakta ol bigrak motor yırlay turgan ininde. Evvel ol lübegi dirray turganımda ol bir tane nimege Hadir olu yaşta buluğa qaramastan da ele motor yırlay.
Бик халык йырын йырлай, халыксан итеп йырлай. Охшай әлбәттә. Моңы бар Әйе, иде тавышы. моңы бар. Мин аны бик яратып Теге тыңлайм. Гайзге теге борынгы мурзаяны йырлатты. Әйе. Үткәндә Шулай, әйе. Айда Теге кайт борынгы борынгы мырзая. мурзаянымы? Бада катылауы бітіп ядылары етікәс Умырызы ясыға турайып Умырызы ясығай Умырызы яққалқа Умырызы яхудай хавағын Min de yaşar inemeye boyunay Başka ses gelir gaye danı bulup Ama yülmesinem umarızı yakıvek Umarızı yakıvek boyup Ya, oldu, hırıltap tavırsak bak, oldu. Әйе. Мына Айрат һез бит инде бу якта файныш шулай хужа кеше булып, яшь тракторист егеттә керә башларыгыз, бригадир, шуның сельсовет эшендә гомер буе, администрация эшендә, управляющий эшендә. Мына ошо безнең яктың теге нидер халык иҗадылар һәдән күз алдында колхоз сафлары, колхозның биткәне, үткәне һәдән минем күз алдында бит инде. Мына бүгенге көндә саптан ничек йырларлык шундай кәеф бармы бу яктарда? Әле ул аңа карамайым ничек беләһең? Авылда кәефләр ничек тормышлар? Авылда тип нимә әйтәһең? Безнең Хәзер кеше бишләмә бит. авылда нимә? Нишләгәндә өйләндә. Тормышлар ничек авылда хәзер? Авылда тормыш кеше ебалмаган кеше бөтә условие бар инде. Шул теге көтеп аткан кешегә берме дә булмай, уга бере дә бирмәй ясак та, Аллаһтан көтеп баягы булмай ясак берме дә. Тырышкан кеше юнен табып барыбер теге тырыша, таба, мотор итеп яшәй белә. Бездә баягы районда ана колхоз бар бит инде. Улар эшләгәндән бары бер гайда эш хакы түләмәйләр бит инде, бары эшләп йөргәндән дә эшләмәһәләр дә бездә колхоз булмаса да бары юнен табып эшләтеп авыл мотор итеп яшәп ята. Башкалардан калышкан юк, нине. Бары менә үдәгә күреп тора бит инде. Мотор өйләр халып яшәп яталар. Газ юллар үтте. Газ 2000 елда авылга үтеп бетте инде. Бына сапта вазем һәм әбиш төбәге электән тырыш укымышлыкка ынтылган халык дип әйтәбез бит инде, әйме? Менә бүгенге көндә ничек шул мәктәпләр, укыту ягы? Мәктәптә бөтә укытучыларга вескән, бөтә авылда комплектланган. Бөтә нимә бөтә газ үткән бит инде, менә ултырда фазанга мәктәп директоры башлангыча яхшырак булды. Ну булай бөтә шартлар бар. Уку башка райондың нимәләрен икән агаланда, мәктәпләренә караганда да. Фазана хәзер сапта һәләтәйгә. Фазана хәзер бит инде бик тәҗрибәле, мәгариф кешеһе. Тәҗрибәле кешеһе ул яктан. Менә башка якны сагыштырганда безнең якта ничек? Алга барыш булырмы? Тагы әбиш мәктәбе, вазен мәктәбе дип горурланып, класс менән укырга ингән вакытлар булырмы? Хәзер мәгариф өлкәһенә килгәндә, менә безнең төбәктә, безнең авылларда, бөтә авылларда ла хәзерге заман талаптарына җавап биргән уку биналары бар бит инде. Әбештә инде 264 урынга исәпләнелгән типовой мәктәп бинаһы, 2 укучыга исәпләнгән мәктәп яны интернаты. Хәзер
Уку кабинеттары компьютерлар менен жиһазландырылган. Мына бигрәк тә һуңгы осорда шул Мәгариф милли проектына ярашлы мәктәптәргә бына төрле оборудованиелар бүлеү, гомумән уку шарттарын яхшырту күзгә күренеп алып барыла инде. Яшь буынга килгәндә бүген балалар бездә бик һәләтлеләр, укырга ынтылып торалар. Мәктәп инде укытучылар менән, тиешле белемле укытучылар менән тулыһынча комплектланган. Тик бына нисек булар инде бына быелгы уку елынан мәктәптәрде норматив финанслауга күчерү тора бит инде. Подушевый турында. Подушевый. Ян башына карап нормативный финансирование. Бына был финансирование әлбәттә бер ягын уйлаһаң инде бәлки яхшылар да, бына авыл өчен ул бик хәүфле мин һанайым инде. Чөнки менә мәсәлән безнең авылларда бүген бигрәк тә шул хуҗалык эшмәкәрлеге булмау һөҙөмтәһендә яшьтәр әҙерәк бит инде, балалар шулай ук мәктәптәрдә әҙ бит инде. Вот шуға әгәр дә норматив финансировауга күсерелһә, был мәктәптәрҙең ябылыу ҡурҡынысы тора, мәктәптәр дә ябылһа инде, ауылдың киләсәге бик хәүефкә һала инде мине. Вот бына шул яғынан мин әҙерәк милли проекттың ошо өлөшө менән норматив финанслауга күсеү менән бик килешеп етмәйем. Бәлки был консерватив ҡараштыр, ләкин ауылдар өсөн был отошло түгел. Рәхмәт. Шуны хәҙер тағы ла бына беҙҙең ҡайнымдың ярға күсәйек әле, ярса кешенән тейек. Ҡайным ошо һыу менән буйлап йөрөгәндә йырлайһығыҙмы, әллә йырларға ярамаймы балыҡсы кешегә? Йырламай. Нимә белән кемдә ағып киткәндә йырлап ҡайтып китәм мин. Тегенән ағып ҡайтып китәм бит без ауларҙы тейәп алып. Теге ҡайтыуға яҡын ғына, барыуға ғына. Һаҡмарға килмәй торһағыҙ, һеҙҙең нигеҙ һағынып китәһегеҙҙер ул Һаҡмарҙы? Ағынып китмәй, балыҡты һорайлар бит, балыҡ тотмайыңмы тейҙе ул һәр берәү. Юҡ, быйыл яҙҙың көнө совсем булманы балыҡ. Нинди балыҡлар бында күп була Һаҡмарҙа? Астан әүәл бурыс күп булды инде. Оплы хәҙер, тоже һирәгәйҙе. Сабаҡ. Яҙҙың көнө үрләгән ваҡыт, былай йәйҙең көнө уҡатлып күренмәй бит шул. Үрләгән ваҡытта ныҡ төшә бит ул. Быйыл бына һау ҡайтҡаны юҡ. Быйыл балыҡ түбәндән үрләһә балыҡ булар ул. Йылда был ваҡытта нишәй торғайны? Һаҡмар йылғаһында балыҡтарҙың бөтә төрө лә бар. Тик бына һуңғы йылдарҙа аларҙың бына кәмеүе генә. Бөтә төрө бар инде. Хәҙер ана ваҡ нишләр бу? Сайранда әүәл опло дип эләгә торған, түлкә шулар эләгә. Йәйендәрҙең бит 30 килонан ашып киткәндәре була торған инде. Шүкәләрҙең бик ҙурҙары була торған инде. Сазан балыҡтары. Сазан билен аҫтында ла булды. Анау нимәлә лә булды. Ҡайным, ошо ағып төшкән ваҡытта йырлаған берәй йырҙы йырлағыҙ әле тағы ла. Инде йырҙы йырлата Һаҡмар. Ағып төшкән. Аға һыуҙар. Ой, апарып сығарып булмай шу кискә йырлармы ҡуй. Берәрҙе йырлап китегеҙ ҙә үҙегеҙҙең карамның йырларҙың береһен. Һеҙҙең бөтә йырларығыҙ ҙа инде матур инде. Юҡ, тауыш апарып сығарып булмай. Ағауҙары, ағалайыуҙары, ағауҙары геле шулайыҙайы, ағайыуҙар геле шулай. Аққанауҙары киреләйі аққамайы, яшы ғүмірләрҙә шулай. Юҡ, бай. Әрі ултырып йырлау һеҙгә уңайһыҙҙыр ул. Әрі рәхмәт, һеҙгә тотоҡто. Үткән йыл көҙ килеп күргән. Икәү яман художник.
Ana şu atmasa etik anayla atman girdim de banadan sap gitmiş. Urak koylam. At bilen İyi. onda aytık yağına. Üstten bir şey kalmıyor. Üstten. Смотри, тряпка, парас. Anda kişi taş parana erdi. Tuta vurdu. Böyle neyse şişmenin ismi neyken? Karagaz deydi o ya. Karagaz yılga. Ana oturaydı Karagaz'ın doğru ana. Osman'ın yazgını. Bir ana şu şişmenen ışık sayısı oturgan. O bir türlü ederinden. O onu koldu bir şey tutturalım. Ana şu lisans yıldığı. Bana ana şu dağdan düşürdü. Bana İlken birinci yıl. İlken bir mi? İlken biri. Отражение var, интересное. Вот. Здесь буквально вон чуть-чуть рядом уже Оренбургская область начинается. Там Черномырдина, это зона охоты. Его дед был черный Мурза. Onda bir taş bilgen var şu hazırda var. Kirmende düşürge kuşam yani. Вот iki tağ on ergehede bana artında tümele koyar. Ana şu boş küstün beraber bildiğin. Yani bayımak bir yakı var artık ileyik eden gibi. İndurun oldu. Oradan. Sen de varım. Жалко, что ли, опаянности. Haydi mene git şunda atlap Pedrek. Ya koyak kıvaralarına iyi. Koyun ya ama. Ana kayın tübüne var o. Скажи, пусть идут. Haydi kız. Когда ахатышков Дима Yahu bir var kadar şavur var. Именно koykan bitken, ben söyleşip bir bakım projeyi. Hiç mi söz morrakta gidiyorlar değil mi?
No más que cada mía para magar tipo que dar alquiler. Сыққан хай яңыртып тұр нейді, тұрмышты яңыртып ешеп атағы. Шоға көре, мен үшінде майкен ешеп тұр, мұна хедің ергелі ерлап үйренген, хедің ергелі ол асылып үйренген. Шоға көре мен аны шоға көре әдір тамақ салатып алабыз да, үшінде көлішіп, біз юк, камера юк. Так, нейме, башланық ма? Отырып қара, итхен арахын үші башлан ысын салып тұрып кетерген. Әкел yanımda getirdim tanıyım. Mikrofon tiyme. Şu şeyde tutuş laqapkan diye eğlenen kişiler kubinde. Şarın biri hindi üdüğü indi. Tek şey hatindeki dürüst tip bunu maratinde üdüğü gerigen şulay. Ayrı tıkla var vitinde şimdi neyleri. Laqapları. Hazır aga hedeki var mı? Hedeki işi kupturalım mı? Tur. Былай, Фазилен ағайдың өзіне қарай айткандары жоқ, но тігі неме деген бір оқытуса қатын сұрай екен. Айсиштің учествование секәлі. Айсиштің учествование секәлі. Ана бит. Erkekte yine yeri Fazilен ағай. Оған қалу. Marataga hedin turlan indi ele udegi bilegim. Hedin gidi biteme. Етмеген қайда. Әдір мені сәқлелештіре башладылар. Какой? Бір Қарас деген ағай, Камил бажаларға кетіп бара айтам да. Жылдар бажам арқауым, Қарас ағай құма керлер тұраларға. Еніп бара айтам, әдір бала айтқан бола. Қарас, ол да ұсталда енді. Мен айтқан бола, Марат мені алдап кетелі, алдай алмайын де. Алдарға уақыт жоқ, баша ұрталы. Киса бажамына хілтап таштағайнық, соғайынып кетіп барам де. Камил ораларға айындымда сесеніп отырғайнық. Бір заман Қарас келуінлі. Марат мұнда мұ деген мұла, тензиленен. Ана бажаң, Камил мәтіге ақты отырады. Камил оржа креслалы отырады, мұна айды бір неме, осы қаранала керен етті. Қарас. Еймайында Камил, ейматы, Камил оржа аптырап кетті. Неме оған де. Марат мен башты өтіп отырайын, еше ешірәң. Бажаласпайым, мендесмейім дейінді. Тегі айтам, өдің алда тенің бет дейм. Ой, еттеңені. Елер қарағасы алдан дейін. Солай. Қарасы бай айтқан бола. Марат деген алдар оға көзін сылт-сылт түйемат деген бола. Мен алдар оғам құлақты тартам деп. Ana şunlarda hep bana eğer unutmaya gitmeyi bit. Bir silver şekilde itiledik bara. Fazla hep de şunlarda koşup bile hep bit, değil mi? Hadi o akıl takit etket şekli mi? Mesela lakaplar. Olay eretten min. Mamyanta menangana. Tege. Meni onuşka marut, eğen sarım. Ay güzel. Şol. Ülüsü tege marını yapırganda. Marını aşap kökün öteti. Баяғынан ашап тұрай, төбенен аға бет қадым дейім. Айтып төбен үйтәлі деген бола. Баяқ аға бет дейім. Ой, алла, әлі китайский енді. Ол халықтың неменен сондай моментін тұтып алып, ислеп қалдырға керек. Әлі аңыра қайырғайшқа тойға барғайнық. Бір қатын балағын әрлей. Тіккен өйрі бысыранма, фәлен төген, бая әрлігейні. Қазақ илап тұрды. Китайский. Насар болайын де. Китайский деген шола. Мен көлем неме көлем, кемейтем китайский дейін де. Адамдардың келіп көделі көлем алып кетті.
Кытайларды гәрләндерә торган һүз инде булар белеп калха. Заманында бит сынаяк, иң һәйбәт сынаяк фарфор Кытайдан килгән. Ну, Иң һәйбәт тактамал Кытай дип. Хәзер аны ширпат Ефәк итләр булып уларды китә. кабайта. Ефәк уларды. фарфор иң яхшы китайский. Аларды юкка гына зыңнап тора тимер шикелле. Уларның әле технологияһын хәзер дә һаман сер итеп тоталар бит менә шул. Буаттан буатка килә. Койным хәтле сапта ул дитеге Сельпоның шул дит торговляның уртаһында булган товарларның уртаһында булган беләгән инде әйбәт. Менә хәзерге товарны Америка товарын сагыштырып буламы? Или абайлаганыгыз бармы? Элек күбрәк баягы ситсага ишәнделәр бит инде. Хәзерге товарлар